Mamah Nisa yang lagi jauh di sana, mamanya Nisa sayang. Ibu Yuda, Mama Nisa, Ibu Kumu. Sampai ning kula aja
titik bosen Mama Aiden sing kudu diinget Mama Aiden pernah ringet bareng Mama Aiden Mama Aiden sing ngelingan susah seneng bareng wong loro sah adus ringet bareng tek ingetakeun tek elingan titik bosen Mimi Anggi sing kudu diinget pernah keringet bareng sama anak lalen kian rada luwi sing dia putu telu arep ninggal aku pernah keringet bareng terima kasih Nok, jalukan meme kuwu brondong ya nak.